Karbi anglong along Mount Samangbo, Troxikebra hini angdeng Bharat Swadhin kelong Arni Katalon, Pharo Arat Kacheton. Bogajan subdivision along the Bharat Swadhin kelong Arni Talon dun. West Karbi anglong along the Inghun, Arbi Kicham Kichiang Bong Bharat Swadhin kelong Arni Katalon, Ronghang Rongbong Patuak Klam along Lak Inkora Phok Kapanong. Kardom Karbi Prime Time along Penili, Villarban Kropi, Non-Beer Tang Ton Pen, Arjik Tha, Difu Golf Boys Higher Secondary School, Kipatuak Klam, West Karbi along Hamren Patuak Klam, Bokojan Subdivision, Lepen Harokhat Subdivision along, Bengpan Avipin, Pen Trox Kebra Hini Angdeng, Bharat Swadhin Kelong Arni, Talon Pusini Lituma Perang Kipen, Kat News along Beer Tanang Palirinti. Difu Golf Boys Higher Secondary School, Kipatuak Klam along Bharat Swadhin Kelong Aparman, Karbi Anglong Tunamas Council as CEM, Tuliram Rong Hang Sidit, Pialama International Flag Ing Thur Lapet, Alang Lilam, Kaningjay Pangcheng Chia Prang, Bharat Swadhin Kachisong Ahut Apran Kachipi Anokbe Pia Tumapan Amen, Barno Siki Modang. Karbi Anglong, Ketuan Bono, Yutuna Yutani Tiango, Kelang Liana Bulan Pietro Handale, Tukitana Jepanetong, Matapon Lokadilatan Consultant. Ian Contoros Kali Dugeto, Yakizatan Lokatani, Awasa Tukitana Jepan, Tukun Karjilatan Consultant Yeto, Tempono, Lagamuto, Akizatan Lokatani, Awasa Tukitana Jepan, Yakarbanama Kumanda Area Kijapon, Alija Sutan Yeto, Ye, Boktane, Lahadama Kejol, Pakailan kami terkejut kami semua orang tim kerjaan kami semua hobi janji dan hoda soal kawasan semua langit kawasan semua agak pelajaran semua orang saya kedoaan orang kami tinggalkan dan semua pasang sarapun agak konsensi les kerjaan kepilang sedang semua Insya Allah ambil awasan itu, tinggal jawaban itu, sedang jawaban sistemnya. Bharat Swadhin Kelong Arni along Pachiton Pen School, College of Somar, NCC, Home Guard, Police Pen CRPF Pen Kipaklang March Pass, Kilun Kekan Arwangajet Aluhi Sarpu Angno Paklang. Jaime Kateng Aluhi Sarpu CEM Rong Hang Lapen Arya Sangwaluhi Aton Perang Kiaman Pen Penson Kelong Aperangke, Nogen Bora, Kor Mati Industry Hin Kirung Kabori, AHSIDC Tonsing Lek Theapan Archo. Pharo Arat Kachitong Bharat Swadhin Kelong Jaime along Karbi Anglong Tonamas Council Chairman, Long Kitibong Pen Chenglok, EM MSC Lapen Deputy Commissioner, SP Benan Parta, Central Range at DIG Chitong Dun. Bogajan Subdivision along Spi Bogajan CCI Patuak Klam along the Bharat Kejok Arni Mati India Independence Day Talondun. Lasop Harman STO Dilip Terang Sidit Pialama Ing Thurpon Alang Li Police CRPF College Pen School au Sumar Pen Kipaklang March Pass Sakardom Takideng Patang RP Bogajan Hospital along Si Kachilang Abang Pu Abang Pia Panta Thesere Kerona Saita Pado Subdivision ang Kang Pen Anadim along the Bharat Swadhin Kelong Arni Katalona Birta Long Pontu. West Karbi Anglong along Supi Hamren, Ronghang Rongbong Patuak Club along Vecheng Inghun, Arviang Bong, Bharat Kejok Arni Talong Dun Pusini Lituma Perangke, Kat News along Beer Tanang Pale. Bharat Swadhin Kelong Arni Aparman Deputy Commissioner, Debojoti Hazarika Sidit Pialama Ingthur, Lama Kang Thuralam Juralong, West Karbi Anglong Kapaching Thurje Pan Sorkar Pen Asonason Kaching Thurasai, Deng Bom Lopusi Deputy Commissioner, Hazarika Arongaja along Pachatang, Bharat Swadhin Kelong Arni along Pachiton Dun Pen Iklem Kedam Kemiacho Kumar Pan Karchwa Saita Pado, Arongaja along MLA Mansing Rongpi, EM Rup Singh Teron, SP Mrinal Talukdar, Additional SP Elina Teron P Benan Parta West Karbi Anglong along BJP Maipu Arun Terang Lapen Arya Sang Hotum Chitong Dun. Namlam Sopor Pan Bir Tamu Into Panik Sina. Please tap in Ishan Motors. A showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam.
For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735290 or 8011 97988 or 9678 750 759. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhianamo people thabir talong wangthulo Ningkan Trokebra Asia P West Karbi Meghalaya Hoi Langhem P Pathua Klamalang Bharat Swathin Kelong Arni Talon Dunpusi Hamren Pen Nilituma Pherangke Katnu Salong Birtanang Pali West Karbi Arong Supi Hamren Pen Kilometer Thom Kep Kahilo Langhem P Pathua Klamalong Ta Pining Kechengsi Bharat Swathin Kelong Arni Talon Dun CEC Phurkimo Ketok Pangcheng Pon Dit Pi Ketok Arong Jeb Harman School House Marpen March Pass Angri Kedam Ta Paklang March Pass along Langhem P Angkang Hum Troksia School House Marchetong Angri Kedam Anong A Holy Trinity English School Sichapalong Kechengsi Kibi Arong along Holy Trinity School Principal Father Dominic Teron Lapen Kechitong Dun One packet of sweet to sweeten your mouth. Harukat subdivision ang Kangpen Anadi Malong Bharat Swathin Kelong Arni Talon Dun Pusin Katnu Salong Birtanangle United Karbi Anglong District Students Council atum bike rally pado pensi Bharat Swathin Kelong Arni ke project asai dengpon rally ke damatum Harukat Hospital along Sekachilang Matum Phan Thisreta Ronpon Puta Birtalong 2 আমি সন্মিলিত কাৰ্বিআংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদে ৭২ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী ফ্লেগ হোষ্টিং আছিলে ফ্লেগ হোষ্টিং হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি ৰোগীসকলক আহাৰ বিতৰণ কৰিলোঁ আহাৰ বিতৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ বাইক ৰেলী আছে তাৰপিছত সন্ধিয়া এখন প্ৰীতি ফুটবল খেল আছে Diffug of Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Kipadu Independence Friendly Football Competition District Administration 11 Tatum Karbi Anglong Tournament Council 11 Tapan 5 to a ball Tapsi Pum Thama ball Penchepahai Kachipate ke thegna nong e EDC Nursing Bay Apan Hoxin nong e Pipajir Ponlo nong e Kipialong Chairman Long Kitimo EM Emisiatu Principal Secretary Mahadananda Hajarika Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahantalapen Penan ke theding atum chitong dun Karbi Prime Time Birta Bangkela Panskang Tanbanito Dumi Thagmi Kurwang 2